Вăл Чуваш енин кашники десне білет Совет Союзе выходенче Шитмен Республика Юлман. Чуваш телевиденинче херхвиши шултырышны Борис Полозов телеоператор пирки самах пырать. Паян вăл Шитмел шултулдарчы. Юбиляр патада он башу машумы начлени зембе перень полдарулы хушкане тел бульчы. Телевидение Борис Леонидович анзыртанлек недезінде юрать. Кундавал электриксем кирлі деген пілдер үбей келіне. Шағы пенде дұқыршыр ұтмылды хырмышшылда бұлна. Унчен Иркутск облажынже монтажник решлемелігерне. Чываш енре хайн профессии бет рашма тюргельмень. Телевидение ана шудыба ішлеген пулмайы жынна. Шав жылах малы метлі шамрак кинооператорын ассистентне гушна. Унын піріміш камере пленкаба үгереген адмиры бұлна. Борис Леонидович хайне первайхи худ пілдер ішлі бұлыма үгерме яныне лайық астывать. Пенде дұғыр жетмелікі мүшілда трактор заводне туны жире. Шандалығы үнчухне шартлама сыве бұлна. Хальвал республикари чибызык предприятием пушламышне сынланы дезе мұқтанма бұлдарать. Выл хын күжебе төнже жіне юратса бұғад. Уйрымақ қалыбыр бірін чываш сым жіне. Хой өріс бұлзан да выл чываш пұрынышне, чываш халық нешав дейді юрадаган жин. Выл унын шак калашы везінже де, шухышысынже де, әжінже де көрінат. Унзырын бұшне да бұл шав дерек комылы жин. Борис Леонидович каланадырах малданхи камеразем капмарда евір бұлна. Візімбе ішлеме педи концертші дед. Бұл үгерне кадырзем дырых чывашен исторіне тепчеме бұлать. Шубашкар гезін котлаванне шывба дулдарне де үгерневал. Сагырвуннымы шылзенже камеразем улжынна. Візім кызықлы кадырзем думамай бана. Борис Леонидович тінже жайынже спорт ымырды візіне де үгерне. Візін ежінже Мускаври Олимпиада. Шағын бегех вылдырышны бе республикан палы жинезен берге чилай фильмы сталана. Кымылы жемже бұлныран яланақ пұрымбеде піржілге дупна. Нихшанда астумастып, вол шинба сас үстерзе, темле түркесірек калашныне. Яланақ шемже заспа, кымылын, кулза калашатчы. Адя зімбе ішлеме, өзімбе піржілге дупма кашны бұлдараймашкеға. Адя бұжагларым зем үгерін жүхне. Адя зем пічкізем жаны уйрымақ туяшы. Пәр дубльдыван, иккедван, вишедван, пәрте тарық мазыр, кулза. Варагалатымчы, Борис Леонидович, сирімбе ішлі сивыл, уяу. Вальс ташланы бек туяп сирімбе ішлені жүхне десе. Борис Полозов Россия Федерациян тада Чуваш Республикин культурын тавади вишлещения. Пенсире булинде юратна жеман маш. Тадышах телевидение келет, кунде ларуды руба кызыкланать. Кашни гуна вара заряд крам вышлать, спорт падусла. Хуладырых шуреме фотоаппаратпа илемлі сынзем думагамылать. Илемліге гурма білневал яланлыға тедеста. Чувашенгаларым вали Алиса Александрова, Надежда Александрова, Наталья Егорова, Павел Иритков, Игорь Ульянов.